mwarabakumbuye murababura, imiti birateranga gutuza, ariko nisubire mu gitereko kuko basesekaye mu karere ka Huye. Abo n'abandi ni Orokestre Imparado Kigali. Ye baba we, nta cyabuzimara gucuranga koko. Orokestre Imparado Kigali mu gitaramo cyiswe Hite Parade Metallique basesekaye mu karere ka Huye kuri uyu wa gatanu tariki 26 z'ukwezi kwa Kanama Nzeri ukwezi kwa munani 2022 gwera ku isaha y'isa 12 gitari zivuza ubuhuha kugeza neza mu rukerera. Iki gitaramo kizabera mu karere ka Huye muri South Bridge, aho kwinjira azabara amafaranga 3000 ukabona nicyo kunywa cya burarirwa. DJ Vibers arahabaye, MC Rurangiranwa MC Boringo nawe ntago mwamubura muri iki gitaramo. Iki gitaramo cyatewe inkunga na Radio Sarusi, Kenkayori One Love, tutibagiwe Orizo Express hamwe na Update Full Investment. Muzaze muri benshi dutaramane twishimane na Orokestre Imparado Kigali mu karere ka Huye muri South Bridge dusanga mu Rwabuye haruguru yo kuri ADPR. Hazacu wambaye sheri wawe niba gukunda azakuzane muri Hite Parade Metallique ya Orokestre Imparado Kigali tariki 23 z'ukwezi kwa munani 2022 gwera ku isaha y'isa 12 gitari zivuza ubuhuha kugeza mu rukerera. Mbega byiza we, serivisi inoze kandi yihuse ibarizwa muri South Bridge.